Rimarininchi. Rimarininchi. Punchaupa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaikamu. Tukuy willakuykunata apamuspa. Amasua malulla majella mata llaqtanchipa awqan kichkan wawqillaymanpa Chay Karamchkanchik Rimarininchik nisqan programarinchik a través de redes sociales, plataformas digitales. Oficialay panchalay kunan domingo iskachunka iskaneo junio quilla iskachunka iskaneo junio quilla na punchata karjarikis año nuevo andino nisqan kunan hakachkanchik musu Guatape rikla musu Guatape Andes kunapa iñininman hina rurayninman hina chay solsticio del invierno nisqa. Bien wawqichaykuna paychaykuna chaynaqa rimakuykuylla llapallaykichikpa puntallaytaqa taytanchikpa sutinpi kay willakuykunawan ñayarikikunan tutapi uranchikpa sapuralla marica 8:07 de la noche. Chaynaqa manaña piserispa willakuyman yaykusunchik kay punchawkunapi llumpayta kay chiri yaykuy karamun llaqtanchikunaman hinaspariki llumpayta chirillawachkanchik llumpayta chirillawachkanchik ña huk avisopas chay karamun hinatam kaykunata yachananchik rikawanki mana ñuqanchikpaqchu sino yunkapi kaqkunapaq rikaw minchamanta martes, miércoles punchautam ancha chiri yaykuyaramunqa nisqan 13º friaje yunkaman mamayman yaqa kunanwanqa chunka kimsan kutitañas chiri yaykuyaramun desde kay chiri qallaririsqanmanta abril killapichusmi o mayo killapichusmi primer friaje, segundo friaje nispa willakamuchkara kunanqa chunka kimsan kutiña rikawmi ima niswantaqa kay qariki hamun wayra hina riki wayra chantintakama wayrachawan hamun wayra hina kay chiri wayrachawan bintuchawan perchakuykuspa niswanchik ya chay rikaw chayarimun chay aguantan chay pasaron kaqlla chayarimun chayna riki chaymi riki kay ola de friaje ninku rikaw kunanwanqa chunka kimsan kutitaña kay yunkalawtas masta afectanja kay Madre Dios nisqanta chayñataq kay ukayali nisqanta y kay yunkanchikama chayamunqa kay chiri entonces kay Brian nisqankama entonces yunkataqa yachasqanchina riki watan watanpas kanchik puntakunataqa mana chumpay chiriqa yaykuqchu kitapuni riqsisqanchikkunata kay yunkanchikmanqa kay Brian nisqanmanqa qunichachkansi mana chiriqa chayanraqchu pero Argentinamanta yachasqanchik Argentinanta mikiwa chay uraylaw Antártico nisqanmanta hamuchkan chiri Atlántico lawmanta Argentinanta yaykumuchkan y kay yunkanchikmanpas chayamuchkan ligaw y chayninta riki kay ñuqanchiklawmanpas siqachamuchkan aspuchuchan riki aspuchuchan riki urqunlaw altunlaw puriq wayrakuna riki apamun chay chirita y sapaqtaqmi kay costanta kay chiri Pacífico chiripas hamuchkanta rikaw y chayñataqmi kay Andes lawnintapas sapaq hamuchkanta entonces chay chiriqa kay lawnin tuwaq lawninta riki wayrachawan pintuchawan nisqaypin parichakuyuspa riki chayarimuchkan chaynaqa preparakusunchik simplemente preparakusunchik lactachata pachakusunchik hinaspariki waqaychasunchik uywanchikkunata waqaychasunchik warmanchikkunata machupaychanchikkunatapas y unquspaqa chaqay ay mismo riquirinanchik postaman doctorman pero mana iñinkichu chaypi kachkanmi eucaliptonchik kachkanmi
wamangripanchik kachkanmi huk jurachanchikuna chaykunata upiasunchik riki chiripaq qallaykuchkapillanraq porque yagravichakunki ñaynaspaq hasta wañuypamapas chayarwaqmi chay qallachaykun sutilla riki awsas frío qallaman qallarinqa sutilla uqupakuy qallarinqa sutilla riki tenga tumachaykunayki ña tumachaykunayki por prevención chayñata riki kay mana chay chiri wayrallachu hikutawachkanchik chay astawan kay wayrachakunapas chay karamuchkanta riki llaki wayrakuna imaman imakunanchik hikutawachkanchikpas y chaymi riki wawqichalay pani chalay kay willakuyman hina llakiypaq wawqichallanchikpa kusichakusqanta apakapun wayra ninku wawqillaykuna pallaykuna apakapun imaynanpa apakapun porque chay wayraya remolino ninchik rikaw chay remolino chay karamusqa hinaspan eramantaña kawsayninta apakun wawqillaykuna pallaykuna kay dueño kay campesino imaninqata hawayllaña hawan imaynatam kitakunqa kallpaykuspa kitakunqa hinatinqa kisay kuskatapas hiqaykachikunqa mana riki claro wakiqkunaqa ña pampapiña karqa churasqaña pero wakiqkuna kasqa riki arkusqa watasqa kama karqa watasqa kama chay kargantinta apakun wawqichalay panichalay chay remolino kakaya hawallasunchik hawasunchik kaya muyucha kawsayta apakuchkan pero pues kargantinta kuchichkan ya se haykachikunña ojareronña uktapas eramanto altope muyu kuchkan yapa kawsay kawsayta eramanto kargan altope muyu kuchkan imata waka karqakun imayata kitakun octavos cargantinta chayna pasa alto muyu kuchkan cargantinta patanara causa erapi causa ay chayna taniwachkanchik rika willakuy chayna ruspan alto muyu kuchkan cargantin llapa causa y kay campesino wawqichallanchik hawayllaña hawakun alto muyukuchkan cargantin aka alto muyukuchkan yaqa pichiwcha hinay pichiwcha waychawcha alto pawaspa alto muyuchakun chayna wawqillaykuna panichallaykuna pasakurusqa rikaw mana kaypi willamanchikchu may llaqtapiya kay Perú suyupichu, Ayacucho suyupichu, Chuclawpichu mana willamanchikchu simplemente kay videollata publicarkaramunku naspaniykulawanchik campesino perdiykullan cosechanta remolino apakapun nispa rikaw ancha sasawan tarpukusqan rikaw mana tarpuylla tarpusqanchu sino tarpuruspapas riki cosecharamurqaña roturamura tutatapas punchawchaykuspa seguramente peonkunawan roturamuspa iramanpas astaramuraña iramantaña apaku manaraq trillasqata trillarunmaña karqa hinatin ispiganta apakunman karqa bueno aliraq kanman karqa rikaw manaraq trillasqata chayllaraq iraman chaykachimusqata ya apakun como nisqaypina mana kaypi willamanchikchu may llaqtapiya kay pasakurun rikaw simplemente kaypi hawachkanchik Andeslawmi kay sutilla rika Andeslaw kay sutilla kay hawasqanchik nina urqu sutilla jura chawpi wawqillaykuna pallaykuna bien entonces huk willaykunaman
purillasunchik solamente mana yachanchikchu pipa kay kawsaynintay apakapun maylawpiya mana chay aclaranchu riki kay video wawqichalay panchalay mas rimari wawqillaykuna pallaykuna mas rimari kay programallanchikpi chaynallataq kay niño yukay muyurinamanta hanampi rikaw niño yukay chayriki waka tambilluman ña pertenecen chaypi tarirunku qharimasillayta wañusqata wawqichalay panchalay wañusqata NN mana documento kanchu rikaw seguramente jugar España policía ñariki jawarinqa rikaw naspan chay reniq nisqanwan tupachispan yachanqa pim may kasqanta riki ari tarirunku riki hinaspa ninku ari paytam wañurachisqaku balawan nispa y wañuykachispañataq wischuykusqaku chay carretera ukunman ninku riki wawqillaykuna pallaykuna y mana riki yachakunchu pi may kasqan pikuna ruwarusqa chunniqman riki wischuykunku claro waklamanqa chay carreterakuna riki chunnichuqniku waqtatam riki ripuchkan riki chay mayu patankunapi ichaqa riki kachkan chakrakuna huertakuna riki chay altun chay carretera chaykunaqa ari waklawta rirqanchik machka kutita y riqsinchikmi y chayqa riki kachkan nisunchik ya como chunni riki chunni prácticamente a ver imatawantaq nispa ya casacan kasqa verde pantalón crema nin chaynataq chay hina chaypichik wañurachiraku chay waqtanpi tayunmanku karqa balapa chay kasquilluchanta hina chaypi wañurachinmanku karqa riki según kay pesquisas nisqan ruwasqankuman hina riki chaynanta ninkutaq ari llaqta runakuna tariruspankos ahí mismo hayasqaku chay 105 nisqanta policiata señor policía hamunchik ya apuraman ayatam tariruniku nispa hinaptin si chay 105 pas mana funcionanchu yanqa suena con yanqa chilikliliku ichaqa hayaykusqaku serenazgo de Tambillo paykuna apurawllaman pawaspa riki chayrimusqaku hinaspa fotokunata tomaykunku y publicaykaramunku imapaq astawanqa riki ayllukuna riqsikunankupaq rikaw ukaqnin llaqtamasinchikpapas rikaw aylluymanpas hina llaqtamasinchikpas Tambilluslaw o maylawpas y chaynapi riki kaynata ruwaspa riki willanakuspa riki yachayta hunakusunchik riki wawqillakuna pallaykuna porque a veces quizás ayllukunaqa pinsachkanpas trabajomanchik pasakun warmimanchik pasakun tomaqchiki pasakun raymimanchik pasakun kunanqa raymitaq chaypipi kakuchkan riki chisimanta pacha rikaw y chayna pinsaspa riki ayllunkunaqa cuentatapas hukunkuchu rikaw pero kayna willanakuspaqa ya pues ñariki niskanchik ñari tarirunku nispa y chaypi kaqkunapas ña willanakunku ña seguramente ña ayllun riki rikurikamuspa allanta riki huqariykullanqa payta riki aparimurqaku kay morgue nisqanman chaypis tarikullachkan riki kay ayan riki wawqillaykuna pallaykuna y hukku tawan riki kay wañuyta riki qawarinchik ari yachaqanchik hina riki kay Pascuapaq llumpay wañuy karqa rikaw panillanchikkunata kimisata riki wañurachirqaku hasta huknintaqa nakarusqakurqa nakaruspanku pedazota chakin kaylawpi makin waklawpi
uman waklawpi chaynata wischuykarisqa riki chay wanchiqninkuna rikaw y kunan ñataq wañusqata riki kaypi tariykullanku y qaritaña riki wawqichalay panchalay mana yachakunchu imaynanpi wañuchisqankuta chayraq chiki taqwichakunqaku chayñataq kay Ayacucho Huancayos mana kanchu pase kay kilómetro 188 nisqanta riki jaja ripuykamun wawqichalay panchalay y kunan punchawkuna riki tumpata parakachamuchkan chaywan blandoykurun y allpa riki ripukaykamun kay kilómetro 188 carretera Ayacucho Huancayo sector Acostambo provincia Tayacaja nisqanpi nisqanku riki ancha kay punchakuna parachakun chaykamun chaywan riki kay pasakurun riki wawqichalay pani chaynaqa waklawaman illaqkuna hawanlla cuidadllawan riki ayna qaqakuna wichimuspataq hapi ima sunkichikman mas rimari riki wawqichalay panchalay kay programa chikpe mas rimari chaynata riki kay noticias internacionales qayna punchari llumpayta rimarqanchik kay guerra riki entre Israel y Irán riki y sumaqta ricacharanchik imayna paqarisqanta y chaynata riki tukurqanchik kay guerramanta rimayta qayna punchawpaq riki Estados Unidos bombardeaykunman kasqa kimsa chay unawan riki kay nuclear nisqan fabricankuta riki instalación nuclear nisqanta riki wawqillaykuna pallaykuna kimsata riki bombardeaykusaqku chaymanta kunan rimarisunchik imaynas chay pasakurunman kasqa líder supremo iraní kayta riki nirqaykichikta qayna punchaw payta riki ña wañuchinankupaq sitaykurusqakuña riki kikin chay Netanyahuman qallarispa ñam yachanikuña maypim kasqaykita hina Donald Trump pasari yachanikuña maypim tiyasqaykita churikipas maypipas kasqanta yachanikuña nispa riki wawqichalay panichalay rimarinku riki kay tanto Netanyahu presidente de Israel Israel Umayaq presidente siempre ninchik riki que mana waqpiqa presidente ninakunkuchus no secretario ninakunku riki Irán pipas presidente riki degenqa pero líder ninkuta riki entonces ña qayna punchaw rimarqanchikña paymanta riki y kaqlla riki rimarin kunan punchawpas riki kay semanata riki chaynata chay Donald Trump rimarirqa pero kaqlla kunanpas rimarin kunanpaq riki kay tayta Donald Trump hinaspa riki nin manaraqmi chay régimen iraní nisqanta cambiasunraqchu pero kanjamas nin manachun atirusunchik chay atacayninta o sea kutichikuyninta ninan huk rimaypiqa riki porque yachasqanchik nina riki kay Irán kutichikuchkan riki Israel atacan Irán kutichikun ñataq atacan kutichikun riki mana qasillalla riki kanchu manataq riki upallallachu chaskikun chay bombakunata riki enatin mana Israel chayta munanchu riki mana munanchu kutichikunanta Estados Unidos pues manataq munanchu riki kutichikunanta tinmi riki chay kutichikuptin riki kaqlla niykaramun manachun kanqa chay reconciliación hinaptinqa kanqa chiki etapas pero deberá ocurrir ¿qué cosa? Cambio de régimen iraní imaynan chay cambiaykusunchik riki chay líder ninkuta chay presidente ninkuta cambiaykusunchik mana kasukusqanrayku hinalla kay Irán riki kay Israelta atakasqanrayku pero manas chay nananchu kay líder iranita hastawanja imanintaq pay ñas nombraykurunña ya wañuchiwayta munankichik allinchik wañuchakusaqchik pero nombraykurusaqña qatiqniykunata nispa
sichon pay wañukun qinaten qariki mana chaypichu tukurunqa ña kachkanña jatiqni kimsataraq wawqillaykuna pallaykuna nombrakuyku ya kimsanmanta huknin umallinqa chay umalliqta imapas pasarunqa inaptinqa imataq kanqa chay umalliptinqa kaqllariki huknin reemplazaykunqa hinatinqa mana tukunqachu kay liderazgo kay Iránpiri wawqillaykuna pallaykuna ña sutinchaykunña chaynata nin kay tayta Ayatollah Ali Khamenei líder supremo iraní chayna sutinchanakunku paykuna rikaw pero ñuqanchikqa riki rimayninchikpiqa riqsinchik como presidente rikaw como presidente ña riki pay pakarayachkan bunker nisqanpi allpaku tuqupi unqaytapas runa masillanpas traicionmanta wañurachinanmanta y chay bunkerllamanta kamachikamuchkan rikaw ña riki unqayta atakaspan wañurachiptinkuqa kachkanña reemplazaqnin paytawan y hatiqnintawan kuskata wañurachiptinpas kachkanña huknin reemplazaqninpas tres posibles sucesores nin chayta qayna punchawpaq publicaykaramunku kayte New York Times New York Times nisqanpi o Times nisqanpi chaymi riki hatun prensa estadounidense riki wawqillaykuna paykunaqa riki hatunsu kakunku achulay machu medio de comunicación periódico kay de New York Times nisqanqa y ña riki paykuna publicaykaramun Estados Unidos pi pacha y ña yachan chayta riki Donald Trump rikaw y llapa estadounidensepas yachankuña nisqanqa bueno wañurachiptinchik porque piensarqaku riki wañurachisunchik hinatinqa chaypim tukurunqa guerra como wañurachisunchik hinatinqa manaña umalliq kanqañachu hukta churaykusunchik munasqanchikpi chay munasqanchikqa riki munasqanchiktaña ruranqa y chaynapi manaña riki kay contestakuyunqañachu mana chayllachu sino chayllapa armatapas entregaykusunchik mana chayllatachu sino llapa chay petróleo kachkan chaytapas hapikuykusunchik chay musuq liderta churaykusunchik ñuqanchikpaq hina kaqta nispaq pero ña puntarunña kay líder iraní Ali Khamenei payriki nombrakuykusqaña rikaw ya imas pasarwanqa nata qanmi asuminki nispa ña sutinchaykunmanña kasqa rikaw y ña chaypas willasqaña incluso aprobasqaña kachkan kay asamblea de expertos de Irán nisqanpi wawqillaykunapay chaypiraq tiyantinakuykunku ña chaypi sutinchaykunkuña chay asamblea de expertos de Irán nisqanpi chay asamblea de expertos Irán nisqan seriki nombran autoridad mana riki elección pecho mana riki voto pecho mana riki ñuqanchik hinachu rikaw sino chay churan chay asamblea imaynaya chay wakpi chay sistemanku rikaw kay tayta Khamenei kasqa hayka watanpiñata 86 años machuchañam kasqa rikaw pero allin kallpallanpiraq allin qaleraq kachkan kay Khamenei riki wawqillaykuna paychallaykuna entonces ña kay mecanismo de sucesión nisqan kachkanña entonces mana quedaronqachu riki mana líder niyuqqa porque chayta pensarqa riki chay Netanyahu chayta pensarqa riki kay Donald Trump chay kay Khameneita wañurachisunchik hinatin chaypi guerra tukurunqa ñuqanchik liderta churaykusunchik riki hawankuman hinatin chaynapi ñuqanchik munasqanchikña kanqa nispa pensarqaku pero mana chaynachu rikaw ña chaytaq adelantakurunku ña hinas kikinku ña organizasqaña kachkanku riki wawqillaykuna pallaykuna chaynapi nisqan riki apurawchallaman ahí mismo wañukusaq wañurachiwanqaku hinatin apurawchallamanmi porque mana chayqa unayta demorankichik aklaypi nishunchikya semanata killata kimsa killata yachqanchik kay Perupiqa kimsa killamiki duran riki chay musuq elección kama riki presidente aklayqa entonces chay kimsa killantinqa imapas pasakurunmanmiki entonces ama chayna kananpaq nisqan apurawchallaman y ordenninpi
ña sutinchaykuchik ña pim chay umallinqa ñuqa wañukupti y apuraw challaman chaynapi riki wañurachinchikmi nispa justo festejachkaptinko ñuqam kani líder nispa riki kamas rikurikaykamunqa rikaw ñuqañam kani musuq líder nispa rikaw mancharichinqa festejaqkunataqa y chaysi riki ña kay asamblea de expertos chaskiykunña chay kamachikuyta y ña kachkan ña kimsa riki jefekuna alto rango anchis riqsisqakuna niskan rikaw porque kay asunto guerra kasqanrayku riki kanan kaykuna apurawman rurasqa rikaw porque kay conflicto o kay guerra qallaykusqan riki seguinan rikaw mana riki chay jefenta umata wañurachiptinku upallaruy kananchu chaypaq riki ña preparasqaña kachkasqaku riki kay Iranpipas entonces kay uchku costalman wichichka hina kay trumpa chayñacha nitanqakupa rimasqan rikaw wañurachishunmi hinalla chay hikutakamanta hinalla contestakuptinqa chay líder iraní mana upallallachu bombardeachikun contestakuq kasqa nispa rikaw y chay contestakusqanpi wañurachishunchik nisparaq rika yapachaykunku rikaw y wañuchinqakupuni seguramente wañuchinqakupuni porque masmi kay hamukuchkan saschakuy rika Medio Oriente nisqanpi rikaw haynapuncha nirqaykichiktaq kay bombardeasqanmanta chayta riki sumaqta yachaykusunchik Estados Unidos yachasqanchik hina riki bombardearurqa kay iman kimsa chay fábricas nucleares nisqanta o instalaciones nucleares nisqanta riki y chaysi kachkan riki tohupi mana kay altullapichu ñuqanchikkunaqa riki altullapi ruwakunchik riki imatapas rikaw paykunapaqa kachkan allpa ukullapis kay Iranqa riki urqu kay ayakuchu hina kay ñuqanchik antes kachkanchik urqu wayqu qasa qaqa anchayna rikuwaqpas urqupas lamar quchanpas kan playanpas kan hatun quchanpas kan ñuqanchik mana kay lago Titicaca anchayananpas kan y urqunkunapas kan chay urqukunapi lastakunapas kan kayna chunniqninpas kan kay chun desierto ninchik chay mana imapas wiñanchu chaypiqa total jalapampa chayninpas kan y kay vallinkunapas kan llapansi kan kay Iranñataqsi riki kachkan muyurisqa todo urqu riki lliw urqus muyurin lliw kay llaqtata kayla wakla todo urqulla utaq lamarqucha utaq hatunqucha hinaptinsi sasa riki kay Iranman yaykuy chaysi desde chay kay imperio persa nisqanmanta hikutakunku riki llapa gobiernukuna llapa emperadorkuna yaykuyta por ejemplo romanokuna yaykuyta munarqaku mana atirqakuchu chayñataq riki kay ultimokunapipas toda clase chay hamuq imperiokuna yaykuyta munanku mana atinkuchu rikaw y sasas yaykuy riki entonces chay suqta antibúnker nisqansi risqa chayñataq kimsa chunka Tomahawk nisqan riki kay objetivo nuclear nisqanman riki wawqillaykuna pallaykuna entonces kay Estados Unidos bombardeykusqa kay kimsa instalaciones nucleares nisqanta riki kay Iranpi kay haynapunchaw achillaqman más o menos 12:10 de la madrugada tuta rikaw y chaypas sutintapas churaykusqakutaq rikaw churaykusqakutaq chay bombardeasqankupas sutintapas rikaw martillo de medianoche nisparqa chawpi tutallam atacaykusunchik puñuqkunallata mana cuenta hukuqllata nispa riki wawqillaykuna pallaykuna pinsasqaku rikaw entonces más o menos 2:10 de la madrugada nisqanchis atacaykurusqa riki Estados Unidos kay Iranta chayman serisqa qanchis bombarderos B2 nisqan chaysi kay tipo murciélago kaypi justamente kaypi churachkarqani kaypi kupiachaykuspa kay hanamanpas churachaykusunchik rikaw kay tipo murciélago mana tipo murciélagochu kayqa sino na rikaw kayqa tipo halcón kikinchu hinamiki kikinchu ayricham altuchamanta qhawasqaqa
Entonces kay siriki risqa rikuwawqllaykuna pallaykuna chaysi apasqa cada uno chunka tawayuq bombas GBU 56 nisqanta chay chullalla bombas wawqillaykuna pallaykuna llasan chunka kimsayuq waranja suqtapacha kilota mixtipi nisunchik ya 13.600 kilogramos 13.000 mana 13 kiloschu mana 300 kiloschu mana 1.300 sino 13.000 kilos haykam chay 13 toneladas prácticamente 13 toneladas chay chullalla bomba llasan chay hatun camión pa apanan wawqillaykuna pallaykuna chay hatun camión 15 cubos 15 cubos chay nasuta chullalla bomba llasan y chay hatun waka avión hawasqanchik chunka tawayuq bombata apasqa haykata 13 por 14 son 130 casi 200.000 kilos apasqa mallay mama tanto tari que jepikusqa kay avión riki chay bomba tarikao chay prácticamente bomba jepis halla kay avión porikon rikao solamente piloton y chayñataq copiloton chay iskaychalla rinku o seguramente ukunpi kachkan técnico kuna chay bomba kachariqkunachu imaynay chay bomba switching automático imaynay chaytaq manaña riqsinchikñachu pero kachariqninkuna kaspapas hinañachiki kimsa tawapas kanku rikao runaqa haykatama llasan llasanchik riki ni toneladapas llasanchu riki runaqa entonces chaynasuta apasqaku riki kay Irán atacanankupaq rikao imapaq chay búnker nisqa o sea allpa ukupi kachkan chay instalaciones nucleares riki como allpa ukupi kachkan atinsi kay bomba yaykun allpa ukuman kimsa chunka karu ukutaraqsi yaykun yaqa istakahina altusumanta kacharimun atin kallpawan riki yaykun ukutaraq kimsa chunka metroto wawqillaykuna pallaykuna yaykun kimsa chunka chankarita chankarita haykata chay tin chaynakama istakahina clavakurun y chay ukupi tuqyan hinaspas chay kanman nisunchik ya bunkerkuna anchayta riki paqwayta riki ukullapi suysurun rikao bunkernintinta pero kay instalación nuclear nisqanqa wawqillaykuna pallaykuna mana riki kimsa chunka ukullapichu kach sino pachak karo ukupis pacha cuadra karo ukusupis kachkan hinatinsi mana haypachinchu riki chay bombakuna hayparachirqachu imaynapi chayta kunañan yachasunchik rikao hayka aviontaq rirqaku haynapunchu chay Irán atacaq pachak iskay chunka pichqan avionkuna chay aviones militares chay riki rirqa kay hanchis bombarderokunata compañaspan o sea mana riki chay avión militarkunaqa llapachanchu bombata apan sino chay avión de guerrakuna qunqayta pipas atacamunqa misilwanpas o avión de guerrawanpas hinatin chay defendinanpas chay pachakninpi avionpas hatinakusqa wawqillaykuna sutillachik altonta riki bunispa hatinakura rikao y chay pachak pichqachunka y chaypita risqa iskay casas nisqan riki chay especial apurawchallaman vuelaq avión riki iskaychalla runayuq piloto copilotoyolla riki piloto manejanankaman copilotoñataq riki atacachkan riki kacharichkan balata pero allawan computadorallawan riki avión ukupi computadorallawan chayllawan manejachkan riki chaysi llapachallan kasqa pachak iskay chunka hanchisnin avionkuna chay atacaqninkuna riki wawqillaykuna pallaykuna chaysi kachaykusqaku haykata chay bombakunata hanchis chunka tawa bombata rikao seguramente kimsa yaqa pichqa chunka chaynachu kanman mana no hanchis chunka nisqanchikmi yaqa iskay chunka claro iskay chunka
yaqa iskay chunkatakama riki kachaykusqa sapa chay instalación marika chay principal instalación masta kachaykurqaku wakiqkunama riki yaqa iskay chunka bombatas kachaykusqaku a ver iskay chunka bombato awqriykuna pallaykuna y chay instalaciones nucleares mana riki kachkan llaqta ukupichu sino chunniqpi urqupi apachitapi sapallanpi chaypi kachkan usutilla altunpi como control hinalla ancha okompi kakuchkan chay instalación orjo okopi riki machaypi awqillaykuna pallaykuna chay si chay atakanankupaqa mana de un momento a otro riki con kay semanata manachu hallaykun chay guerra hallaykun chay guerra a ver rispayki chiquilla chay Iranta manchachimuychik atakamuychik mana chaynachu kasqa kimsa killañas preparakusqaku awqillaykuna pallaykuna entonces kay Israel kay Irán atakananpaq riki una preparakurqa mientras kay atacachkarqa kay Franja de Gaza nisqanti chaykamaqa riki ya preparachkarqakuña cualquier momento kay Irán atacanankupaq riki cualquier momento chay disimulado ya riki pruebas pa kacharichkaq riki hukta iskayta chayna riki kacharichkaq disimulado ya vecino llaqtakunamanpas riki pero kimsa killantin kunan kay junio killa kacharanpaq haykapita abril mayo no desde mayo mantaraq wawqillayku desde mayo killamantaraq ña preparakusqakuña atacanankupaq entonces kay ataquikunaqa mana cualquier momento churiki pakuchiki atacaykamusunchik ya nespacho riki vayan a atacar ya a ver imaynata atakasunchik kaynata chuaqnatachu ya a ver icha kayna respirunman icha waqna nada chay atacanankupaq incluso pruebakunatapas prácticakunatapas ruwasqakus riki ña pruebasqakuña prácticasqa chay simulacro sutin chaypa riki manachun kay Perú suyunchikpi mastaqa ruwanchik simulacro sismo nisqanta simulacro sismo practicasunchik chay ña practicatapas rurasqakuraq wawqillaykuna simulacrokunata chaysi listo challaña suyasqaku trumpa ordenninta cualquier momento rispa atakamuychik ya inmediatamente atacanankupaq riki quizás trumpas kikinpas rirqaraqpas chay atakaqa porque viernes paqmi o kay sábado achillaqpaqmi chay Casablanca chay Estados Unidos chay Donald Trump palacio man rirqa avión del fin del mundo ninko machulla y macho avión chay seriki maqta seguro avión chay ukunpis kakun riki llapa imapas riki mana chay runa apaqchu runapas rinlla riki pero akllashqa chaylla altos mandoslla chaysi somaq llapa armawan pachallichisqa y chayta acompañan avionkuna seguramente kikin Donald Trump rirqa porque kaqay sábado man mana chay atacachkaptinkum lluqsimurqa willakuy chay avión del fin del mundo ña recorrieron ña Casablancapi nispa hinaptinqa como chay avión del fin del mundo recorrirqa hinaptinqa nisunchik acompañarqa posiblemente kay bombardero kunata rikao kunanqa ña nichkanña chay bombarderos ña skuterunña riki kuterunña kay avionkunaqa especial se kakun especial avionkunas nispa nin wawqillaykuna pallaykuna rikao entonces chaqaya riki tayta Donald Trump riki kamaykachiqa ya atacaychik ya nispe nata riki hayna punchawpaq achillay pachapaq tuta riki atacaykullarqaku kay Irán nisqanta wawqillaykuna pallaykuna imaynataq chay ataque karqa chaytapas sumaqtaña yachaykullanchik kay lamar huchapi kachkan riki avión buques de guerra nisqan Estados Unidos pa chay misil niyuqkuna chaysi kachaykusqa riki pachakninpi misilkunata rikao como imaynam Israel riki kacharin misilkunata atacaspan chaynatas kacharisqa hinaptinsi chay kacharispa chay misilkuna parayna kay Iránman wichinankameataq chay misilkunawan kuskanchakuykuspa kay avionkunañataq altunpi pawakachakusqa rikao mana chay misilkunaqa chayarunchu chaykita riki ama chay misilwan hapirachikunankupak seguramente controlasqalla riki a través de computadora
natin chay chawpinpis chay avionkuna chay misilkuna chawpinpi pawasqa hinaspas chay misil chawpillamanta ariki chay instalaciones nucleares nisqanta atacanman kasqa kay Irán riki wawqillaykuna pallaykuna atacanman kasqa kay Iranta nisonchik kay Estados Unidos o ejército de Estados Unidos riki chaynata nikuspallan riki kay Donald Trump kamas riki achikyaramurqa tuta riki atacarurqa hinaspaqa kamaslla achikyaramuptin riki ña atacarunchikmi nispa willakaykaramun hinaspaqa ya conferenciata ruraykun presidente riki hinaspa riki nin kunan kay sábado achikyaq pachapim riki ña paz kanqaña ñam riki kachkanña riki allin willakuy nisparaq riki kusisqa Donald Trump llapa jefinkunawan llapa muyriqnin chay kamachikuqkunawan riki nataraq chay hatun conferenciata mensaje la nación daraq hon riki kunanqa kanqañan paz ñam Irán riki kachkan sasachakuypi wañuy patanpiñam tarikuchkan kay Irán nispa riki imaynanpi porque kay instalaciones nucleares nisqantam tuqyarachipunchik natin chayqa radiación ñaraqmi llapa iraniykunata wañuchinqa anki chaytaqa manaña rimarqañachu riki pero imataq pasakunman karqa kay ataque funcionaruptinqa funcionarqachu manachu chayta riki yachasunchik pero kay Donald Trump rimasqantaraq kunan yachaykusunchik ikaw kay Donald Trump riki kamaslla riki achikyaykaptin llapa runankunawan huyunakuspa riki kunanqa paz chaykamunqa apuraychallamanñam Iránmi manchakuyllamantaña manaña Israel atakanqañachu más bien riki ruygakamunqaña Estados Unidos ya pampachakuytaya nispa chayna urqakumiki kay Japunta rika Japunta iskay chay bombas atómicas chayarurqa chay Hiroshima Nagasaki nisqamanatimi kamaschalla riki chay rellaraqmi karqa Japunpi rika chay riki papacito Estados Unidos amaña masta bombardeawayñachu munasqaykitachik rurasaq nispa ya munasqaytachu ruranki ya qam ripuchakuy alli buenasllapi churiki kachkan ñuqayku parlarunikuña churikiwan pay churikita churaykuy umata hinaspayki qamqa ripuchakuy ya hinaspa riki nikuruy manañam kanqañachu ataque ya llapa fuerzas armadaykim chinkanan nis fuerzas armadas chinkarachik llapa policiyaykikunam chinkanan solamente tipo serenazgo chayllañam kanan riki ñuqaña nichkan tipo serenazgo nispa pero policía local kay tránsitopa imapas kayna llapa tipo serenazgo pues prácticamente chaynallañam kanja imapas kanjinatin ñuqayku base militarta churaykusaqku riki sapa llaqtakunapi anchaymi auxiliacionki manañam militarnikikuna kanqañachu ni policiyayki kanqañachu entonces paykunañam ordenta riki qunqayta wañuchinakuy kanqa baleanakuy kanqa suwa miranqa imapas kanqinatinqa chay kachkan fuerzas armadasni chaymi lluqsimuspan chay suwakunatapas qatikachaykuspan balearunqa chaynatami riki mancharichirqa chay rey de Japunta riki wawqillaykuna pallaykuna riki churinta riki churaykurqa ya ripuchakuchkaniñam churiñam kanqa chinkanmi kunan ñuqawan kay ejército policía chay marina guerrampis karqa chay llapachanmi chinkan ya ripuchakuychik ñuqawan kushka ripuchakusunchik llapa generales coroneles todo ejército ñuqawan kushka ripuchakusun ya kunanmi tukun ya cada uno rendirse ya kunanmanta chaymanta mana kanchu riki Japunpa ejército chayta yuyarqa riki kay tayta Donald Trump hinaspa riki chayna runchiñan kunallan riki Irán ruygapakaramunqa hinaspam riki papacito Estados Unidos amaña bombardeawayñachu ya munasqaykita churarusa ya apuray kallpamuy ñuqachu kallpamusaq chay paz nisqanta firmaykusunchik amaña bombardeanakunanchikpa nispa riki chayta yuyarqa riki kay Donald Trump chaynam pasakurunqa hinaspa riki kusisqa payqa rimakaykaраmun riki prensapi ahora sí paz karunqa kunan sábado mantam paz qallakuykunqa manañam guerra kanqañachu Medio Orientepi ñam Irán mancharisqaña kachkan tragedia
porque Irán me que apachay instalación nuclear en tari que destruirán China tari que ya nasca mancharis gañaga kuchkan ya ruega cualquier momento haya cae como ruega pa kunan pa nis parik China to hilay ko na palay ko na en aspaning ya tejeran hamkuna ya listum kachkaniko haya cae como chik ahí mismo chay paz nis hanta chay acta chata firma chay ko sonchik nis parik wa hilay ko na palay ko Chay martillo de medianoche nishanrik atacay coronco na panchallaykuna rikao ejército de Estados Unidos riki paykunapas igual presidente Donald Trump chay rimaykamun ejército de Estados Unidos pas rimaykamun paykunapa riki cosisqa atacaron chikmerik instalaciones nucleares de Irán nispariki Donald Trump rimakaykamun ha sido un éxito militar ninchikunam allin harikunan nangraq chay bombardear riqkunatapas taklapayanraq kay militar ninchikuna chay paykunam allin harikuna valientes nisparaq totalmente chay instalaciones nucleares nisqanta destruyenchi ha sido un éxito pajuaymi kunanga manaña Irán pa kanñachu fábricas nucleares chay instalaciones nucleares nispara kunanmi paz kaykuronqa manachum Irán munanja firmayta munay mana munaymi firmanan nispara manachum munanja firmayta munay mana munaymi firmanan kunan riki karon kunan kachigi pachapi wajay kay Irán pa kay líder iraní para presidente para que wajay karon porque caro que un país sasachaco y porque el ejército chingmerique bombardearon ya pachayan instalación en tinatin paikona konan wajay pillaki pikakuchkanko nes pare que rima caigan jaina punja para Donald Trump ricao chenya tarike nin tarikao Irán manachu firma itamunanja hinatenga kachkanraqmi huk fabricankuna takshachakunallaña kay kimsa atakasqansi kasqa machullay machukuna rikao principalkuna pero chajipanin hatinninkuna kachkansi taxa fabricankuna fabrica municiones fabrica armamentos fabrica drones chaynachakunachi kachkan chaychakunataqa ratun huk ratuchalla huk iskay bombachallawanñam chaytaqa riki destruykusunchik manachu munanjena tenga chay puchuchaqninkunatam llew riki ratuchalla chinkachaykachisunchik ningraq rikao porque ñuqanchik kanchik llumpay allin qarikuna allin llamkaqkuna ya militarninchikunapas nispa huk iskay minutuchallapi un par de minutos ya chayllapi instalacionenta destruyosunchik kay primer bombazowan ña wajarachinchik ña Iranta nispa rikao autoridades de Estados Unidos llapa chay hatiqninkuna ya chay llapa congresista masinkuna jefes militares comandos militares nigrik engañaronchikmi Iranta ataque sorpresata moroaronchik mana cuenta hukuqllatam atacaronchik misilkunatam riki chay bukimanta kacharimurqaku y chay kachaykamunanku kamañata chay chawpinta riki hatirqa llapa avión ninchik chay avión de guerra naspa bombata kachaykarin enatinmi que mana chay antimisilkuna riki kan siempre contesta con chay misilkuna ama chayananpaq contestakunam kan antimisil ningrika ni chaytapas atirqachu kacharimuyta porque manchakuyllamantaña uyarayarunku enatinmi lliw paykunata wajarachinchik lliwchatam kay Iranta destruyunchik kunanqa Iranmi waqakuypi kachkan porque chay radiación chaypi pinsarqaku paykuna rikao mana chay radiacionta rimarakuchu pero ñuqaña yapamuchkani seguramente pinsarqaku chay radiacionmi kunanqa riki llapa llaqtakunata riki wañuchiyta qallakuykunqa sepeyta qallakuykunqa hinatinqa ya Iranqa simplemente firmaykunqa ruigapakunqa paz firmanapaq nisparaq riki wawqillaykuna pani challaykuna pero mana chayllachu Netanyahupas agradecen la conferencia prensa ta roban gracias papacito Donald Trump chagayariki wajachkaptiku ruegamurqayki mañakamurqayki atacayña de unos atacayña
wajachiwachkanku destruyachkanku kay Irankuna nispa ruyakamun chaqaya uyarikullawanki nispa taytacha tinaña tachata waqapayasparqa agradecikun riki Troncito, gracias papay niño chachagay atacarunki kay Iranta kunan kay Israel llaqtan kunanqa kusisqa kachkan qamtam hatunchaykiko qanmi kanki llumpay felicitasqa nisparqa uqllaykuna pallaykuna nikurun hinaspapas ninraq riki kunanmi kay Medio Orientepi musuq vidaña qallakuykunqa kunanmanta pacha nisparaq kunanmanta pacha musuq vidaña ñam inimigunchikkunata riki kunan vencerunchikña wakiq inimigunchik rikurimuqkunata como Yemen como palestinos chaykunaqa ni imanmanpas haypawanchikñachu chaykunata willpuchakurunchik astawan apurawchallaman Iranllamiki qari llumpay qari karqa nisparaq wawqillaykuna pallaykuna festejarqaku qayna punchao pero kay líderes jutis paykuna jutiskuna kachkan riki kay napi rikaw kay Uranlawpi Arabia Saudita urachampi rikaw paykuna nikaramun imapaqmi kay Iranta atakarunkichik ñuqaykuñataqmi atakayta qallaykusaqku llapa bukikichikunata ima bukipas kachun militar bukipas kachun policía bukipas kachun chay llapa mercadería apaq bukipas kachun mayjin bukipas kachun estadounidense y israelí kunanqa kantumantam bombardeayta qallakuykusaqku chay bukikichikunata imapaqmi Iranta atakarunkichik nikamun riki chay festejachkaptinku imayna nispa uyarayarunku y napa rikaw kay líder iraní pues nikurun rikaw ayku pues contestakamusaqku manamus kunallan contestakamusaqku manam kunanqa hawkaq kasaqkuchu nispa riki kamas rimaykamunku hinatin kamas Donald Trump kutichikun rikaw cualquier imachapas pasarunqa ejércitoyta ñuqatapas atakamankichik pasao bases militarniytapas cualquier cosa ñuqaykum astawan masta atacamusaykiku kaqaya Iranta wajarachinikuña así que mejor upallakuychikña amaña jikutakuychikñachu ahora llegó la paz nisparaq wawqillaykuna panchallaykuna pero imataq pasakurun Irán así con Estados Unidos imatan festejanki uparuna nispa asikamuyta qallakuykun kay líder iraní hinaspanin ni kuskillatapas ruawankichu chay atakikiwanqa nada qankuna pinsankichik chay instalación nuclearta atakaruspa waqarachiwayta manam ñuqaqa waqanichu astawan kusikuchkani nin wawqillaykuna panchallaykuna porque kay atakipaqa chaqa nichkaykichik kimsa killa preparakusqaku chay kimsa killapiqa riki achkan suplunkuna rikaw ñuqa nini soplon nispa pero chaypiqa riki sutinchanakunku huk sutichawanmi rikaw kay chay soplon ninkuna riki willaramurqaña ñam preparasqaña kakuchkanku cualquier momento atakamunanku inatinsi mientras kay Israel bombardeachkan misilkunawan mientras misil disimulada atakanakuchkanku camión tropampi achka camión chay instalaciones nucleares nisqankunata muyukuykusqa camionkuna hinaspas imataya chay astakunkupas chaysi chay llapa chay ukumantaq llapa imantapas astarunku uklawman machaykuna seguramente kachkan chay machaykunaman astarunmanku kasqa hinatinsi mana imapas kanchu incluso organismos internacionales ninrikaw tupupayanku riki cualquier momento chay radiación nis radiación paykunaq cuidachkanku natin radiacionqa kanchu porque destruinman karqa natin radiación muyunman karqa chay tuquchanta nadallallapas iskapacharamus parik puyuchina purinman karqa imaynata chay radiacionqa purin kay puyuyna riku wawqillaykuna pallaykuna piña rayo kustigna chay radiacionpa tupasqanqa chayqa manaña balinñachu kawsay kaspa uywa kaspa runa kaspa ima kaspapas chay radiacionmantaqa riki karuta ayqikunayki y chay wayrawan purin rikaw kaylawan waklawan puyuchayna y chaysi destruyen riki chaymi nichkanku riki kay bomba nuclear kachaykuptinqa primero Estados Unidos chinkarunqa
kay Brasil chinkaronga pedazo Argentina chinkaronga natisi kay urquta mana hispimuyta atingachu chay radiación kunas pansi kay yunkallanchikta afectanqa enas kayla ñuqanchik Andes lawpi kaqkuna chayñata costapi kaqkunas ayqisunchik chay radiación manta mana chayamuasunchu incluso México pas escapanga chaymanta y Centroamérica paykunapas escapanga Ecuador Chile chaytaqa ni tupanqapaschu radiación Colombia tapas ni Venezuela tapas pata chayllantas chay radiación chayamuspan riki afectanga chaynata riki yachaqkuna ña tupurunkuña yachaqkuñaqa ña nichkankuña riki maykama o sea totalmente controlado kachkan riki kay ataques nucleares nisqankunaqa riki wawqillaykuna pallaykuna y chay radiación mayninkuna purinantapas ña hapiparunkuña chayna nisqanku riki mana Perú na apenas chiki yunkanta nadachata afectamunqa patachanta Bolivia tapas chayna patachanta chiki afectamunqa Chile taqa nada ni Ecuador taqa nada Venezuela tapas patachanta Colombia taqa nada Centroamérica México tapas patachayanta y nata Brasil tas eso seja la mitad chay radiación ima nube radiactiva nisqan puyuya chayqa nube radiactiva chay afectanqa Brasil allin la mitad kama Estados Unidos ta y Canadá tas eso seja riki kamas kikinpi tuqyasqanrayku destruirunqa paqwaychata riki y destruisqa kanqa riki total kay Medio Oriente nisqan Europa la mitad wakan hanay lawninkuna chay norte lawninkuna chay tupaq ninkuna kay África lawpas Asiapas chay Medio Oriente nisqan waklawkunaman puririnqa tupusqañas kachkan riki chay ataque kaptinqa chay riki chay bombamanta chay bomba radiactiva o bomba nuclear nisqanmanta escapanankupaq ña riki tuqukunaka allpa ucupi riki chaypis riki yachakunqaku hasta chay nube radiactiva chinkanankama riki suqtaquilla wata iskay wata hasta chunka wata yachanankupaq chay ucupi kakuchkan llapa mikuyninku yakupas mikuypas riki llapa chay chaki mikuykunata riki chaypi guardarunku cocinankupas chari kakuchkan hasta mana tiarayaspa chaypi uchkupi mana extrañanankupaq chay kakuchkan instalación ciudad hina wawqillaykuna pallaykuna ciudad hina kakuchkan chay ukupi kansi piscinanpas kansi bañunpas kansi imanpas allpa ukullapi uk edificionku wawqillaykuna pallaykuna chay bunker nisqan chaypi escapanqaku riki kay nube radiactiva nisqanmanta chayta riki organismo internacional tupunku inatinsi mana kanchu chay radiación ni chullachapas hawapayanku tukuy punchaw sábado hayna punchaw hawapayanku tukuy punchaw kaynintachu waknintachu maynintaraq chay radiación escaparamullanqa nispa hawapayanku kunan punchawpaq willakuy chaykaykamun manam ni chulla ni centímetrotapas radiación purinchu nispa organismos chay kay radiación tupuqkuna riki chay estudiaqkuna paykuna willakaykaramun Iranñataqa y chayta hasta willakaykamun qhipanta asikuyta qallakuykun jaja Estados Unidos manaya yachankichu bombardeayllatapas nispas kunan burlakuchkan riki wawqillaykuna pallaykuna ñamiki chay llapa chay instalación manta ayqarachiraniku ninkuña huklawman escaparachiraniku upachukaraniku ñuqa suyapayanaykupas chayqa ñam yachasqaña karqa claro pues 3 meses suficiente ayqichinankupas karqa rikaw Irán burla con Estados Unidos manta trunmanta enaspa riki nin riki kaypi chay misil ninkunaqa ni imallatapas ruwawankuchu imayna manachu carropata chukaruspan o rasparunqa o rumimanpas chukaruspayki raspacharunki raspacharun imatapas raspacharunki natin rayachakurun natin pinturachan lluqsicharun o pirqatapas manachu rumiwan raskarunki natin rayakurunmiki anchayna chayllan pintasqa chayllantam rayachaykunkichik nispa burlakun kay Estados Unidos chay kunan Estados Unidos kachkan burlapi wawqillaykuna pallaykuna maqtachata alabakuchkarqaku paykunaq kunanmi Iranqa riki waqachkanña kunanmi Iranqa riki riqapakamunqaña nispa
Inaspan kunan tuta achigyayman wawqillaykuna pallaykuna daqay kaypin kanrakiwan. Incluso Israel tiene información interesante sobre paradero de uranio enriquecido al 60% de Irán. Ñam Israel yacharunña ayqirachisqanta. Kay organismo internacional niykaramunña ayqirachisqanta. Ña Israel pas niykaramunña ayqirachisqakun chay nata chay bombakunata chay enriquecido al 60% chayta ña ayqirachisqakuña nispa. Entonces kunan Trump kachkan con plan B, chay plan A se que perdieron, malograron, ya tiene su plan B. En la tenga Estados Unidos kunan yaki pikache pues cosas harik jaina puncha festejan gorak, tosun gorak, taken gorak y kunan paja Estados Unidos yaki achilloru, porque kunan kai achillay pachapi kahya riki kai Irán ta riki chay Estados Unidos atacaron hanwan piñakurus pan kahya Israel ta atacaron wawqillaykuna pallaykuna kunan kai achillay pachapa Machtachata rikchay misil kuna parainaña chayaspan Israel te yajalla chinkachichkanñapis wawqichallaykuna panchallaykuna chay Israel wajakuchkan kunan porque chay qayna punchaw minchakan qayninpa pasaq punchawkunapi waqasqanmantapas más taraqsi kunan wajaron porque Israelwanña Irán tuparon riki imapanmi atakawaranki nispa mana chayllachu riki wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu sino Estados Unidos pikachkanku rakinakusqaña iskay kimsa otawa congresista riki allenmi tayta Trump nispa taklapakun Donald Trump a favorninpi pero Donald Trump ñataq kachkan llaqtanpa chiqnisqan Donald Trump yachasqanchina por tema de migrantes chaymanta primero chiqnichikusqa kachkan rikaw atacarusqanwanqa astawanña hasta ñas congresista-kunapas nichkankuña Donald Trump imapanmi guerrata qallakuykunki mana ñuqaykupa autorizaqaykuwan ima guerratapas qallarinayki congreso autorizatinmi mana congreso autorizatinqa mana pero payñata riki defensa de Estados Unidos chaywan riki atacan rikaw manam necesariuchu chaywanqa kay permiso mañakuna nispa chay kikinku puraña políticamente peleakuchkanku wawqillaykuna pallaykuna rikaw incluso diferentes autoridadkuna nichkankuña mana congreso autorización ninkuwan mana permisowan chay atacaron nispa incluso Chile, Colombia, Venezuela paykunapas rimarinkuña imapaqmi Iranta atacaron que ñuqaykuqa mañakuniku paz kanantam hanmi chay astawan chay ninata kunyachkanki nispa China, Rusia niykaramun Estados Unidos imapaqmi Iranta atacaykamunki kunan chay amam kunanmanta kaqlla atakankichu mana chayqa ñuqaykuwanmi tuparunki nispa amenazaykamun chayna kachkan riki wawqichallaykuna panchallaykuna mana chayllachu Irán riki nin Estados Unidos ya kunanqa manañam Estados Unidos nichkarqa rikaw kunanmi kay Irán riki wajapakuspan hamunqa pasta firmasunchik nispa pero Irán imanintaq kunanmi tukurun manañam kanqañachu chay pazmanta rimay aquí se terminó la pacificación ya manañam chayta parlasaqkuñachu adiós Estados Unidos niykurumun secretario de la ONU Antonio Guterres paypa riki nin imapaqmi Estados Unidos atacaron que chayqa manam allinchu más bien hawkayayta riki ruasunchikqa astawan guerrata mirarichishkankichik mana chay guerra mirarichishqallan sino que chay lluvia mana lluvia sino nube nisqan riki chay husnicha riki purin riki aw puyucha purin nube radiactiva nisqan chay si peligroso riki wawqillaykuna pallaykuna chay nube radiactivaman tuparuytaq mana munaswanchu ni pipas maypas chaywan tuparun kay parakunawan kay puyukunawan tupanakuruspa chaynintinkuna chay wichimun hinaspa riki uywa paskachun planta paskachun uruna paskachun ima paskachun ya manaña balinñachu chayqa o bien chakiron o bien tikrakuron huk rikchaqmanña chay pasutin riki chay mutación chayna tikrakurunman riki entonces chayrayku ya mancharisqa kachkan chayrayku ya kay Estados Unidos peleakuchkanku autoridadkuna riki autoridad puraña Estados Unidos Donald Trump tupachkanku chayrayku ya kay secretario de ONU Antonio Guterres nin
chay ataque nuclear es peligrosísimo. Imatan chayta ruranki tayta Donald Trump lukuyaronkichu imaynata. Imapami chay ataque nuclear kunata ruranki. Manam chayqa ruranaykichu nispa wawqillaykuna pallaykuna. Incluso nin Rusia tayta Estados Unidos kunan imapami Iranta astawan piñarachinki. Llaqtakuna, achka llaqtakuna como Corea del Norte, como Pakistán y waqi llaqtakuna nichkanku. Ñuqaykum armaykuta husaykiko Irán defendikunaykipaq. Imaynam naman Ucraniaman armata regalarqaku Estados Unidos, Francia, llapacharan hasta Perú pa regalarqa laqlankunata. Entonces, chayna ñuqayku regalasaykiku mana laqlantinchu sino armakunata chaywan defendikunaykipaq ninriku wawqillaykuna pallaykuna. Incluso ninriki ñam Fuerzas Armadas niykuna listuchallaña kachkan haykapipas Estados Unidos ta kutichikunaykupaq. Pero kunan punchawpaq riki Israel tariki kay Irán wajarachin astawan bombardeaparon kaypi hawachkanchik wasikuna totalmente destruido allpayasqa putmasqa riku wawqillaykuna pallaykuna. Entonces cualquier momento Estados Unidos ta kutichikunqa kay Irán mana chayllachu parlamento iraní nikurun chay estrecho Hormuz kachkan riki chay lamarqucha curvacha nada curvacha. Chay siri kay 13.000 kilómetros nisqallan taksalla rikaw como 13 cuadras chaynalla rik. Entonces chayta riki taparuyta munachkan kay Irán pay parlamento ña riki proponiykuspan qayna punchaw kamaslla proponerqakuna kunanpaqa aprobaronku ñuqaykuna pallaykuna y chaynapi chay Estados Unidos chayñataq Israelpa bukinkuna ima bukipas principalmente kay petróleo apaq bukikuna ama pasananpaq taparonqaku wawqillaykuna ima bukipas pasanqinatinqa bomba. Chaypaq sayki tukuyrikchaq bombakunata chaypi churaparonqaku misil taraq dron taraq chay lamar huchapi chay kan lamar hucha bombakunapas rikaw. Chaytapas liwsi churaparonqaku hinatikshi manaña Estados Unidos kay Golfo Persicunta purinqañachu. Incluso kay secretario de Estados Unidos Marco Rubio paypas ruegakunsi señores China hampa amigo chaykimiki kay Irán kuna ruegayka pullawaya amaya chay estrecho Hormuzta wichqachunchu wichqaruptinqa hamkunapas manaña purinkichikñachu ni manaña atisunñachu puriyta nispa pero imanintaq Irán chayta yacharuspan manam ñuqaykuqa Chinawanqa peleanikuchu ni chiqninakuni ni imatapas ruwanaykunikuchu. Chinaqa bukinkunapas purikunqachiki mayninta chaynintapas paykunaqa libre purikunqaku mana ñuqaykuqa paykunawanqa peleanikuchu. Qamkunallatam atakasaykuqa nispa wawqicharaykunqa chaywan upallarachin mana chayllachu kay Medio Oriente nisqanpimiki kay Iránpi Irakpi mana Iránpichu Irakpi y chayñata riki kachkan achka llaqtachakuna kay Golfo Pérsico patampi principalmente kay Arabia Saudí chay patampi kachkan llaqtachakuna hatun llaqtakuna paykuna afectasqa kanja chaypim kachkan bases militares ten kay estrecho Hormuz nisqanta wichqaruptinqa chay bases militares karonqa mana mikuyniyuq mana suministriyuq mana wawqillaykuna ni armapas ni imapas chayanqañachu ni hampipas nada y total abandonasqa karonqa kay bases militares estadounidenses ayqimunanku huklawnintaño avionwanña ayqichakunanku riki chayna kachkan kay guerra wawqillaykuna pallaykuna kay Medio Orientepi tukupananchikpaq riki kay guerraman tukupananchikpaq avión si chinkaron chay Qatarpis kachkan riki nallapimi chay estrecho Hormuz chayman pasacharuptilaykimi chay Golfo Pérsico patampi taksa llaqtacha rikaw Qatar nisqan chaymantas chinkaron tawachunka avión de guerra wawqillaykuna pallaykuna ñajapaq chay atakaptinkuchu chay avión de guerrakuna pawaspan yanapaspan huklawpi tiyaron imayna chaykaynacha manas yachakunchu chay avión de guerra mayman pasakusqa chaypi chay cuidaqkunapas chayta chay gobierno Qatar paykunapas manas yachanchu imam chay avión ninwan pasarusqanta chaysi chay qatipachkanku imaynapi chay avión de guerra kun tawachunkaraqta mana huk iskaychallachu tawachunka chay nata
atakanankupachu kay Irán atakanankupachu chay hatarmanta chay avionkuna pawanman kasqa hinas huklapi tiyaron o uychataqchu suarunkupas o imay pasaron o a propósito chu pakarunku pakan llakachkan chaypi hinaspa riki chay hunkaychallata pawamunqa riki pakanchallaña rikaw chay uchkumanñachu machaymanñachu pakarunku chay uchkumanta pakanlla chay guerrapi lluqsimunanpaq imaya pasakurunpas nispa nichkanku rikaw y kaymanta tukuchaykunanchikpaq canciller iraní chayarunña Moscúwan chay Vladimir Putinwan parlananpaq chay kay guerrakunamanta parlanqaku chay apoyokunamanta seguramente parlanqaku kay Irankuna riki fabricaqku riki chay dronkunata rikaw chay dron bomba nisqanta y chayta riki regalan kay Moscúman o rantikunchu regalanchu imaynaya chay Moscúman riki chay dron bombata hinatin chaywanñataq atacan riki kay Ucraniata desde chay guerra qallarisqanmanta hinatis kunanqa chay dron ninkunata riki utilizachkan kay Israelwanña riki wawqillaykuna panchallaykuna bien anchata rimaykunchik tachata riki kay guerramanta y kay semana imaraqlla hamukuchkan rikaw kaykunata yachananchik kaypi llumpayta masta rimaramuni porque kay afectawasunchik liwchata wawqillaykuna pallaykuna primero kay guerrawan ña riki combustible precio yapakaramunña y kay Perú seguramente huk iskay centavo ña subieronña y hinalla kay guerra kan hinaspa chay estrecho Hormuz chayta wichqarunqaku hinatinqa más riki pajarin minchakunamanta kay combustible nisqanpa subinqa yachasqanchik hina combustible subin hinatinqa llapa imapas wicharikunmiki entonces lliwta afectawasunchik kay guerra a veces nispa ya Medio Orientepi chayki hinata sepinakuchunqa acaso ñuqanchikpaqchu nispa riki ninchik mana chaychu wawqillaykuna pallaykuna porque sichum chay guerra nuclear karunqa hinatinqa chay nube radiactiva nisqan chay puyu purikuspan lliw afectanqa llapa runata wawqillaykuna pallaykuna chaymi nisqanku chaywanqa chinkarunqa runapas mana runallachu purun uywachakuna sachakuna lliwcha chay limpiakunankamaqa unay wata pasanqa y chay radiacionqa llumpay peligroso chaymi mana riki chay guerrataqa chay guerra nuclear nisqanta qallarichinachhu allinmi kunan chay misillawan riki chay cohetillawan chay bomballawan atakanakuchkanku chayqa riki pólvorallam riki pólvora claro ima pólvorakunachi kakunpas quimicakuna pero chayllam riki chayqa riki chinkaruqlla riki unay killakunallapi iskay kimsa punchawpipas a veces chinkarunña riki pero chay nube radiactiva nisqanqa mana chayqa incluso peliculakunapas kanmi chaymanta imaynam chay nube radiactivakuna afectan natinmi kanqa riki según chay peliculakunapas nisqanman hinapas mutación genética chay mutación genéticawanqa uywachakunapas mana rikuy atina huk lasikunaña nasikunqapas incluso chayta nisunchirayku riqsinchik kunankunapi a veces nasi riki kimsa chakiyuq tawa chakiyuq chayna rikaw tawa chakiyuq normal pues uywachakunaqa pero deduchankuna rikaw más deduchayuqkuna son genéticamente huk lasicham kayqa nisparaq rikaw pero chaykunas masta mirarinqa total seriko wawqillaykuna pallaykuna chay radiacionwanqa manaña kay riqsisqanchik hinañachu kanqa wakiqkuna riki chay qhawaqkuna ninqaku ya esos son ya demoniados chayqa mana allinñam chay supaypa churinña wawa en fin tukuy chayna rimaykunaña rikurimunqa porque va a haber deformación genética deformación riki cuerpokuna pues manaña completoñachu kanqa riki wawqillaykuna pallaykuna chay punta chay watuchikunapi cuintuchakunapi hina rikaw punta watuchikuna cuintuchakuna imaynataq a ver machukunamanta rimaykan chay mukis ninchu chaykunamanta rimaykan chay kan uchuychalla runachakuna allpa ukullapi yachaq ninchik rikaw chayñataq chay qarqachakuna chay tikrakun tukuy rikchaqman ninchik entonces también son modificación genética chaykuna riki kanman rikaw pero chay historiakuna chayman tuparunqa rikaw pero chaykunata rikurusunraqchu imayna chay modificación genética nisqankunata
porque es peligroso, país peligroso que hay guerra riki kachkan wawqillaykuna pallaykuna. Kay mama fiscal manta rimananchi karqa paqarinña chaymanta rimasunchi kay fiscal Benavides manta paytami que fiscal ta akllakuykunkuña hasta ejército pues wawqillaykuna pallaykuna policiakunapas nishkan paymi fiscalinchiqa nispa y policiapa umanpitaq ministro de interior umanpitaq mama Boluarte kamachichkan paymi fiscalqa payta imaynatapas cargoman subichaychik chay hukninqa fiscal chuqaya Junta Nacional Justiciapa nisqanmi fiscalqa nispa chay problema kachkan y paqarinmanta ima chaqwaraqlla kakunqa posiblemente kay mama Delia Espinosata riki wataspanqa uchkuwasima apanqaku y chaykamañataq kay Patricia Benavides riki kay fiscaliaman yaykukuykuspan munasqanta ruwakuyta qallakuykunqa rikaw manaña pipas qarkakuqnin kaptin chaytaña riki ruranqa y chaymanta paqarinña rimasunchuk porque kay horan pasaron ya 9:20 de la noche. Rimarininchi. Rimarininchi. Punchawpa mitakuynimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamun. Tukuy willakuykunata apamuspa.